Danes bomo spoznali prvi angleški sedanjik, in sicer present simple. Present simple se uporablja, kadar govorimo o navodilih, za ponavljanja, za stanja, splošne resnice, ter kadar srečamo prislove pogostosti, kot na primer often, never, rarely, ever, always, usually, seldom, generally, sometimes, occasionally, normally and hardly ever. Zdaj, kako se pa tvori present simple? Za trdilne povedi uporabljamo prvo osebo. Pri osebah I, you, we in they glagol ne dobi končnice. Za osebe he, she in it pa glagol dobi končnico s. Pazimo tukaj če se glagol konča na dvojni s, ss, ch, x, o, potem dobi glagol končnico es, kakor na primer watch nastane watches v tretji osebi ednine, to se pravi za he, she in it. Potem druga je pa še, ko se glagol konča na y, se y spremeni v i, e in s za osebe he, she in it. Če pred y stoji soglasnik, kar pomeni cry, nastane cries, i, e, s. Pri play, ko je samoglasnik pred y, pa nastane plays. Pri nikalnih povedih poved zanikamo z don't ali doesn't. Z don't uporabljamo pri osebah I, you, we in they, doesn't pa pri he, she in it. Pri tem pazimo, da glagolu ne dodamo nobene končnice. Za vprašanja pa ta do in does postavimo na začetek, se pravi do, I, you, we, they in pa does, he, she, it, drink, brez končnice in na koncu vprašaj. Pri tem moramo paziti, če so vprašanja z glagolom biti, potem do ali does ne uporabimo, ampak uporabimo am, is ali are. Se pravi, are you from England in ne do you from England. In če imamo vprašalnice who in what za osebek, takrat tudi ne uporabimo do ali does, glagol pa dobi končnice s oziroma es. Se pravi, who likes ice cream? Kdo ali kaj ima rad sladoled? Če imamo pa who ali what za predmet, potem pa uporabimo do ali does in ne uporabimo končnice s in es. Se pravi, who do you like? Koga ali kaj imaš rad?